Omu district ya Mitooma entindo nyingi ziri omu muringo mubi aho abatuura batwire nibeetera enduru mu gavumenti hamwe n'abebembezi barikwenda ngu zikorwe ahabwa ekizibu ekikuguma nikibateganisa ab'Akazoora Foundation ekitongore kitari kya gavumenti bahiireyo obuheezi bwa miliyoni 4 ezirabahwereho mu kukora entindo ezi. Omu Novemba ninyijura kurungi kwigaho hanuya Novemba 2019 nibwo rwacweka mwene kushanga ngo hadiya amuhero gor mu system ya kena biro nza korora tindo nishemerwa kureba ngo ucashikira basima nani nyanda kushaba nimwe mweterro munga ko muri y'abantu ecyakasha cyo kwenda gambaho ruhu mureji bayine bintu bingi ebikiriyo ebikiruku ngutwe omudisi kandi mu component ya compressor niyo shonga nkuru neze ngutu turi kugendeza amahanda turanziye nta kigambo cya education immediately muronde inspector abegombora tukabaha inspector bakana omu UCE tukaba bakabiri mazima garuhanga nitendo kumonitoringa abantu kureba ekibakora kora abotamirwa murumo handover retire as early as possible master tubariyo tubachikora Yonari gas straight away ninzama shomerago korachi kugenda kureba cyenyine kiri Gasha kwa Ben Muhozi.